Samo da vas nešto pitam. Izvolite. Jel vi morate izaći na uviđaj? Nije veliko, nije strašno, ali on se neće... A recite, o čemu se radi, gospodine? On se neće dogovoriti. Ko se neće dogovoriti? Ovaj gospodin što je s menom ima konflikt. Šta je imao? Sudarili smo se, malo smo se. Šta, prometna nesreća? A meknili smo se, jednostavno malo. A recite mi, je bila prometna nesreća? Da, ma nije Gdje je bilo? nesreća, ali smo se meknili. On me... Samo malo, molim vas. Prometna, molim. Mi smo se ovdje meknili, onako malo. Molim? Malo smo se meknili, ali nije ništa opasno. Bili vi meknili, bili vi došli do nas ili meknili, kako hoćete. Ne, nisam da se razumio. Bili došli kod nas. A gdje, šta se desi? Tu smo mi kod pijace. A šta, gdje je kod pijaca? On je mene udario od iza i ne znam što da sad radi, neće se dogovoriš mene. A recite mi, molim vas, gdje je to kod pijace, gdje? Ulica, šta? Ja vam vozim onaj buba, mala stara buba. Da. A on vozi Volkswagena novog. Da, a gdje je to bila nezgoda? Šta je nezgoda to, šta je? Nije baš nezgoda. Kako se vi zovete? Malo smo se meknili. Kako se vi zovete? Mile Batur. Mile? Mile Batur. Badur. Batur Mile. I šta je bilo? A malo smo se meknili i bili vi došli. A gospodine, je li bila nezgoda, što ste se meknili? Šta meknili, šta? A nije nego, on je mene od iza udario malo. Znači, s drugim vozilom? Da, Volkswagen. Da, a gdje je to bilo, gdje? U Rijeci, u Splitu, gdje? U Rijeci. A gdje, u kojoj ulici? Dole na pijaci. Gdje, na kojoj pijaci? Zelena tržnica. Gospodine, vidite koja ulica i kućni broj, onda me zovnite. Hoću, nazvat ću vas, ja sam im provjerim to. Ajde, provjeri. Ajde, budite pa ćemo se meti.